sibai ule ven hi meni somni pariat sang ni le somni pani inrin ni nia miang township a sipai operation nei turte be ni in paruk ka hluman ni Sagan region miang township letjen ma khuale aungchian ta kho inkara meni somni pasari jingdar kwavel khan firfiak sipai operation nei turte tolchung pdf tenan kapa sipai parukan ka hlum thu miang township tgr pdf a butaiga an kheten media hil firfiak sipai operation nei turte hi miang township tgr mi puiveng to pol pdf te boni tua special gorilla pol te buto thuna mbtt te 11 brothers te bgf minchian le sobuaji mpdf pol tang rolin silailian kapla thea siam maitel launcher pathum hangin an kap ti hriatani kachin state le Sagan region in rina min chang kong khuale taya kong kho inkar luikam pakhata firfiak sipai ho reson phurlong pathum chu mi puiveng hum tupol lamin meni somni pasari jingnamdar somle achan vevel khan bominan baya long pakhatan bom chiat thu miawhla pdf te hnen atanga hriatani Langlong township molamian chun township le mungyo ate military council sipai te bei ni in mi pasarian thi tanin tai region Thawe district Langlong township operation nei turakal sipai te khochung lu dona welcome signboard tarna bula nimin meni somni pasari jingda rukvel khan bayan ni thu people's target gorilla force 10 thu chu an siam an thu chu a chuan firfiak sipai force somvel te chuan na motor chu bei ni in mini som chung veran in kaptona military council sipai pani ai tlem lawan thi revolution army lama tuma hliam lawan to son thai thu antar lang tel bokani Iyawari region Lepata district molamian chun township a mi puite san le wang lawaman thin tu sipai officer thun si tu chwa choi moina program an neina restaurant a meini somni paruk zandar kovel khan bom bayani thu mo chun STF 10 thu chon siama Sagai region Mungyua district Mungyua le amin lan inkara thanau to miau khu a meini somni paruk khan khochung lu tur firfiak sipai force som pani vel bom su thiam ta chu sui so man chaung tai thlang lam konga bom kam na hmunan thlen lain bom chu puaka sipai panga ai tlem lawan thi thu DGF gorilla force 10 thu chu an siam chu baka sipai ta tan pui turakal sipai motor pakhat po ngeong pinta khothlan mual thlang lam kongan kalain chundar som pani vel khan lo changin len mai te pokinan lo baya sipai motor hi changalin sipai thija te ro an la fin fia thairi lo thu ria tani boma bai tok sipai ten silain tongpong ka wangin tol chung mi pakhata thia chu wang chuan mi puite film khur takalo inthiar film thin turin DGF gorilla force 10 an thu chu an jiak tel bokani bilin a sipai motor in zui len maina beini in sipai pangan thi Munstet bilin township alu khua rengun le molamia inkar konga meni somni paruk jingdar kwale chanve vel khan sipai motor in zui te len maina bayani thu bilin pdf 10 thu chuan siama tathong township atanga chei thu township lampan sipai motor panga in zui te hi karen ni national liberation army knla le bilin pdf tangkop 10 len maininan bai ti hria tania bilin pdf thupong tu soidan chuan len maina kan baina chuan sipai motor pakha chu kongsir kora borthla a sipai panga item lawan thi tina soi sipai motor in zui ben in hu hian sipai te hian knla joint force ta hi an kap len na a joint force lama tuma hliam lawan tol son thai thu ria tani Karen National Union KNU Brigade Khanate Control Area bilin township a hian sipai motor in zui ten ben tok thina ma se tun mai thachan ve kalta vela tang khan in kap thomare dewa wangin raltlan tol song mi puite mani chena inan le lehlom to ti hria tani bok phaka na KIA le military council sipai ten in kapa sipai pathuman thi Kachin state Phakan township Saintang khobul Mosian angsu khopela Kachin independent army KIA le military council sipai te meni somni pasari jingnam daruk le chan vevel khan anin ka thu tol chungmi tenan soya tol chungmi pakhat chuan silai puak ri kan hria anin kap tona inatangin kan sok ngam lo military council sipai operation ron nei ta chu KIA laminan lo kap ani ber mai tina soya tol chungmi pakhat po in sipai battalion in thlak turakal te chu konglaka KIA 10 lo lam bonin len maininan lo baya sipai pathuman thi tina soibok
boma be an ni nu hian an bul hnaya mu ka khuwa kaungsian khuwa le angsu chu khuwa te anin kap tona sipai te hi force zani velan ni ti ria tani meni somni pathum po khan maumong san pia khobol operation nei military council sipai te KIA tenan kapa sipai pasari velan thi thu ria tani miang township operation nei firfiak sipai te len mai na bai ni in sipai thian omnual rin ania pau township po sipai te duty na mun bai ni in sipai pakharathi Magwe region miang township natat khuwa operation nei firfiak sipai te local PDF 10 meni somni pasari khan len main pakwati puakenan lo baya sipai thian omnual an rin thu pakhau ku revolution front tenhena tanga sia tani nimin meni somni pasari ni khan miang township kaintoma khuwa tanga kal suak sipai tele pakhau kuwa tanga kaintoma kholampan operation thuang ni ta chu infin khomin miang township thanglama natat khuwa operation an nei lain pakhau ku revolution front PRF te miang township mi puibang pol tele local alliance tang kopten lenman pakwati puakenan lo baya sipai thian omnual an rin thu PDF 10 thu chuan siamani chutiang bokin Magwe region pau township phalan kain khuwa le kantet kho in kalpona konga duty firfiak sipai ta chu local PDF 10 nimin meni somni pasari sonhudar khatvel khan ral thuam lianin an kapa sipai pakhathi in mi pariatin hliaman tur thu RDF pau regional defense force tenhena tanga sia tani he sipai ta hi RDF pau le local PDF 10 60 mm le 80 mm in an kapa sipai pakhathi in pariatin hliaman tura PDF lam te hi tum ahliam omlowan tol son thai thu RDF pau 10 an thu chu an jiak tel bokani mitta sibula chunglama tanga be wangin tol chung PDF atembera mi pasarin thi thu sia tani Magwe region Kango township chimlama om mitta sibula tol chung PDF te kem chu meni somni parukhan military council sipai 10 chunglama tangan be wangin kempa om PDF pasari ai tlem lawn thi thu Kango township PDF polin thu chuan siama meni somni pasari khan van bawruak atangin sipai lamin indo helicopter pali vel manginan baya hriat thaiba ka po thil hliaman ombel thei thu le thil dang ti chiatan inwal thu ria tani chulai hmuna in kana chu top mai lovin bawruak la tang thale a military council sipai ta chu englai po a chenon le thei din munan la din renga wangin tual chung PDF te po an la in ral ring le a mi puilam po chunglama tanga baina chuale thei thila film khur takle in ral ring reng om turin Kango township PDF te nan sia tir to ani chu in kana bang chuan mitta si dambula om khoparuka mi puita chu an in thiar film de oveka in kana chu englai po chuak le thei din huna omin bawruak chu tang thale ti sia ta ni bok ye cha chu a bai kami pahnian chuana wangin sipai 10 kutan zo ang 10 ka phluma an hal zui Magwe region ye cha chu township bala ta khobula nimin meni somni pasari taidar level khan kwe thang khomi kutan zo ang te pahni chu firfiak sipai 10 bai kami pahni an chuan wang ringotan ka hlum thu to chungmi 10 khaten midian shila sipai te hian an ka hlum te ruang thu bonan an halzui thu ria tania to chungmi pakhat soidan chuan taidar level khan bai ka mi pahnian chuang ti in tan zo ang te pahni chu sipai ui chawten an thata an thana bala ta khobula an hal ti na soi dala a military council veng sunglal Dr. Tawi awa ka hlumani nuwa bike chuan khap ngalani Rangoon region dala township a military council sipai taruat kama ka sit venglal Dr. Wi awa chu ka hlumani nuwa sipai lamin dala township chunga bike chuan khap ngal thu to chungmi te hne da tanga sia tani dala township kama ka sit veng bu otama kong le tajin kong peng thuama meni somni paruk sonhudar khale meni somni vel khan veng chunglal Dr. Wi awa chu silai ka hlumania military council taruat venglal Dr. Wen aw chu sipai dodal na kong zonga sipai hola ma tang tlat ti sia tania to chumi pakhat chuan dil an laina mun ena kal chu ka hlumani sipai dodal na kong in mang thalai te man na konga ai nam hnoina sa hlea chu wanga ka hlumani rin om meni somni pasaria tang hian bike khal chua phal lo ni in sipai lamen an puanga akhal chuak luita chu silai ka pin manan tum thuan soi bokani tina soi Rangoon region dala township a hian bike hi rin roll bera nei nia
bai khal chu akhapna chuan mipui veiwana konga harasanna na satak siam don ni riatani chau padawnga pdf pani man tuma baina lama sipai deputy sergeant aumio to chu silai ka phone in pdf pani tan tlan chuak thai Mandalay region chau padawn township a meni somni prokhan pdf gorilla pani chu sipai ten man tuminan kapa number zarukle pariata deputy sergeant aumio to chu silai ka phone i rualin sipai dang paruk pon hliam thu tual chungmi te hna tanga riatani chau padawn township chenmo tangsebul tawni bula in kana chuaka number zarukle pariat misal battalion a deputy sergeant aumio to chu silai ka phonia arwalin sipai dang pakhat po hliama achan tak chu gorilla fighter pani pdf chuan na bike chu sipai motor pathumin ama adinga dang betin an kapa masale lama sipai tenen ani kap ton ta zoka pdf fighter pani ta chu an tlan chuak thaya civil mi pani dangero an hliam tel ve nia riatani masi pdf gorilla fighter pakhat po anua hliam thu riatania chu in kana chiang taka ka fu deputy sergeant aumio to chu athizuya William Halani thu riatani bok UN Security Council pole ethnic arm organization polin athupung en biak nan nei UN Security Council pole ethnic arm organization pol then khatte athupung en biak nan nei thu kachin political interim coordination team KPICT chuan thu chu asiam chu in biak na chu many somni panga nei ni in Norway mission program hanga athupung en biak na program pakhatani in biak na a UN Security Council pol ho hena thlen tamber chu military council sumnar pakhat natural gas oil ti top sak poimo ziate security council in ethnic arm organization pol sang tenen mai chana in biak poimo ziate humanitarian assistance pek huna then omrama tanga halaklu theitura tanpuina momoni thule Asian ram ho zinga in biak na kong thar dable chu meimit tur chem alena ang nilo se anti thute thlen ani chu baka thil poimo dangte po UN Security Council tenen an soi ho thu soilang ma se eng thu tenge ni chi ero kim chang taka tarlana nilo chu in biak na chuan KPICT secretary salang sangum san le enigral thum keng pol palai ten tel thu KPICT chuan thu chu atar lang tel bokani military council din mi puiveng him tu people security pola tel lo tur le atel te chu firfiak thlop tu anga ngayan ni tur thu NUG in riatir na achua National Unity Government NUG chuan military council chu firfiak pola nem ngen ni angin firfiak na laman thil ti na thlob le tan pui mi mal emo eng polema po ni se anti terrorism act an bo chiata wangin dan ang le sipai lamzong po a semna pe kan ni tur thu meni somni parukhan riatina thu chu ani military council thupong tu general zomi thuna chuan April somni pasaria press conference a bipui telna people security system pakhat siam belani tur thu asoya chutiang arwam hanna a chuan sipai le police lamba ka security lam la thei tur pol le bipui lampon tel tur thu asoya military council in bipui security pol ti aming vo in firfiak pol chu township level le beng chunga dinaron ni sauzel ti kan mu di tin NUG chuan an thu chuan tar langa military council chuan mipui in kar hem thlak tum ranin ama thlop tu political party te polte hui khom tumin ma la renga chu pola tel tur te chanchin kim changpo NUG chuan anei vek to thu antar lang bokani chu pola tel tur te chu military training pek firfiak zong che dan zir tir le ral thum pek an ni dona chu tianga tel tura ti luina manga mi noran omani chuan mi puiveng hum to pol PDF lama report zel turin NUG chuan asoya chu ti lain military council polin NUG noya mi puiveng hum to pol PDF te chu firfiak pola chalin an member te mai baka an leina hnaite a thlop tu te chumanin avai mek reng bokadi tuna CDF hol ngoram te thu chuwa lo ngai thaila riatirna spring revolution kaljela heng anhuai thu chuwa te hi zom theuh turin kan in riatire pakhanna sumdong motor ten kale ta hana tangin tiaulama sual sipai bungrua resonan phurtel thin ti riatania tuma phurto lo turin kan in riatira he tu chuwa zom lawa phurluin oma man in ni chuan in chunga na taka action lak zela ni to ang panina sarkar na thok nan CDM te aru ka sual sipai thopui thinan om ti riatania bansan ngal wat turin kan riatira
sual sipai thopui zonga chereng reng chu an chunga engpo thlengse an mani mo ani ang ti in CDF hual ngoram chuan thu chu an siam ani ni khat chungin military council sipai za velan thile meni somni paruka rampum hun sang in kana chuaka military council sipai sumkwa pasarin thi thu national unity government NUG in thu chuan siama chu thu chua siama tarlam thiza chu amuna thi tak aya tlem jok thai thu le in kana hmuna chuan chu aya sipai tam jok an thi thai thu ba ka ni khat chunga hliam ringot po sipai somni pakhatan thu tarlan ani thunena la tu sipai hoven mi puite tharum mangara abele tilum na athorenga wangin mi puilamin mani dom kha chuana na lo invent thaina rights mangin mi pui defensive war chu bai me kania Myanmar rampuma mi puiten sipai thunena le lalshot na chu Myanmar leilunga ta ti topa federal democracy tundin thainan ralmuang taka kongzo na chu state le region sangsanga kalpui me kani bok khochunga mi pui kongzo huai khotna chu meni somni paruka ni khachungin Kachin state Mandalay region le renguna voi khattheu sakai region a voi nga bua saini thu chua tarlan ania chuba ka people defensive war kum khachungin military council sipai singkhale sang chuang thi to a liampo sangli zaria dan omto thu NUG sarkar ngoya defensive ministry department in thu chuan siama chu thu chua tarlan te chu nikum sang hile somni pakhat jun ni khata tanga kumin me ni som pakhat thlenga record la khoma tanga puan zarania Myanmar rampuma in kana sipai thi le hliam te chanchin kim changchu military council lamin puan zar ana nei velo thungani NUG sarkar dinani atanga kum khachungin mi puive hum topol PDF battalion zani somnga pasari dinani to a township base mi puive hum topol VDF te po township zani somnga mumal takadin thani thu riatani chuti rualin local PDF te urban gorilla pol zali chuang chu omjani taka indona ma chon ho thei tura in rel bol vekani to thu NUG chuan thu chu atar langtel bokani sipai ho tu min ang hle chena in pakhat salna sum US dollar makta doi ruk muani to thunaina la tu min ang hle chena in pakhat rengun in ya konga omchu NUG sarkar ina saltana sarkar khachungin US dollar makta doi ruk man hu share sal chuania alai tu po mi sang ko chuang anom to thu riatani tun din hmuna lei tu te zinga share dollar sing khat chuang man lei tu chu mi zani chuang an oma mi mala lei tamberin share sang ni alai ani rengun in ya konga min ang hleyan diklo taka ponglak sarkar in chu NUG national unity government chuan US dollar vaibel sa som pasari chiarin chumiatan share sang chu makta doi khata thenin salani tana share pakhat zelman chu US dollar za in mi puilaminan nei tan to bokani the end of dictatorship EOD program rabi bultan nan firfiak sipai ho tu min ang hleyan diklo taka lo nei sarkar ta property Rengon region Kamayut township India kong compound number som palia in hunle building hal chu thaina pre-marketing mi pui ngai dan lak na public opinion pakhat ruang manania chutianga ngai dan lak ania tanga niruk chungin mi singkhale sangriat za sum ko paria chuangin leyan dua an rodna ret tak chu chiat billion somthum pali chuang US dollar makta doi som pasari velani thu riatani firfiak sipai ho tu min aw hlayan diklo taka chu sak sarkaram ekar khatle point somriat paruka jaw tuna market rate US dollar makta doi somthum chuang man ani thu le NUG sarkarin min aw hlaya ina zor huna tunlai market rate mun thuma thena mun khatchia US dollar makta doi somvel chia hisapa share noi khathleng thal chuanianga share pakhat zela US dollar za niang khovel rampum omten an lei theinan le an hming pea thal chuani tan hun chu a thana ruwa manania sumiatana mani ram chandana international representative thne na tanga leitheni thu NUG chuan ni somni pali February sangni le somni pani dai to khan thu chu alo siam to a chuta firfiak sipai military council in an ne chu ramdan bul thutte ti paragraph li le nga manga ro mana siam ni in sipai thu naina ti top tura thutluk na siam le tu zong te zana chebai bu kan ni thu NUG chuan an thu chu an tar lang tel bokani ne piro a school lu tum zir lai te nikum ainan tamsok kum sang ni le somni pakhat sang ni le somni pani academic sessionatan primary school te meni somni paruka tanga admission hon tanania ne piro a chuan
ni kumlama school lut ain kumin school lut tura ming pen tamjok thu zirlai nu le pa ten hena tanga sia tani sipaiten thune nan lak kumsang hi le somni pakhat chungin primary school lu zirlai ta chu tlem hlema se kum khata bai nu chuan school lut tur anun tam chhotana polria zirlai nu le pa te chuan ni kumlam khan kan lu tir lova covid vel ne na ni boka tuna chuan sikuran kal lo na rei to a pon lama han zir tir tur chuan kan tlin lo kan tha thiam vak bok lova a zirna tan sikul kan lu tir ani ber mai tinan soi chuti lain zirlai pa pakhataro chuan kaini po in kan fa de chu lekha thiam kan ni tir duwa ma se he education system ne na thanlen tir chu kan du lo school lu chak ngoi ngoya lut thailo te chu kan leinat hleya chu wangin kaini po in school kan lu tir bik lo nakum lama chuan kan soi thailo tina soi mi puive hum pol le revolution pol sang sangin school lu lo tur le sipai sal zir tir na kal lo tura mi puyan nor mai ba ka NUG sarkarin buaina kara education system thar kal puitan mek bok ma se kubin school lu chu an pung chho thau ti ria tania military council nuaya education department chuan school admission hon hun chung chu meni somni parwa tanga juni khathleng ni turin ruam han na sia mani petten media in nimin meni somni pasaria sipai thiza le pdf thiza report ala khom danin tanin tai region lawnglong township a sipai phanin thia sakai region homlin township a sipai pakhata thi magwe region pau township a sipai pakhata thia mandalay region chowpadawa sipai pakhata thi sakai region miang township a sipai parukan thia sakai region mungyu a sipai pangan thi sakai region phangpin a ve thung suan pdf mi pasarin thia heti hian nimin meni somni pasaria sipai thiza le pdf thizat kheten media report ala khom danin military council sipai som parukan thia pdf mi pasarin thi bokani khati jong kha chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ni e